Kaseng HNYF Northern Region kala pediang bat penkuk burom ya usam la Jeff Sotun ubadai uway na kidukot jong kaseng HNYF lum paring laban circle ubalawan ra ya kanam bat kaburom ya kajela kamtam ya kaseng hi berok kaway ha kaba ulalong pum unong job ha kajinge kun MMA fight kaba lalong Haraipur ha kajela Chhattisgarh. Hakani kajing penkuk burom ya usam la Jeff Sotun ladon lang nadu u General Secretary kaseng kemi uba teli borswer u President ke HNYF East Khasi Hills uba Steve Khairim u President ke HNYF North Region uba Hastings Lengdo u Vice President uba Barnabas Mani u Secretary uba Alfred Malay u Sports Secretary uba Birbor Khongbe u Education Secretary ba Donroy Kshar lembat kiway kinong yalam bat kidukot ke HNYF. Kani ke MMA fight kadai kabala penlong dangshen Haraipur ha kajela Chhattisgarh balatip kum ka Wild Cage and Hates MMA fight ha kaba usamla Jeff Sotun ulala ban penlim ya upratam dokra tang hapo ka 8 minute jong ka first round kabadai lengba kata karukom ya kun balatip kum ka rear neck choke. Prepare kita jumbo nama ngadi wrestler ngadi mainly ka jung MMA ka di mix martial art ni mix ka profit itu karate taekwondo tai chi ka wrestling di su te nga prepare with wrestling the last moment part kemudian ba ubat untuk nung ka itu di striker udah kickboxer specialist di Muay Thai te nga di ko prepare nga setiap hadin iba di mu operan juga body professional te pabangis dang ka fight tani ko nga umdan siya ka main nga mga le no pala blind na mabaling am stop house nga kay no pumunta mo village no pero pa na pimi na yung banyak kaliru ka kali haban prepare ni kum fighter ni haban prepare pa kila daw di striker ni haban striking kada uday wrestler ni haban practice wrestling kamayo unia pa kami ori ay ya last moment nga sarit te kung mapyo hapo ka video ba hapo ka 4 minute hapo ka 4 minute ni siya nga di mo how you to ka minute te nga kami wala bali po no te ngayo ban red ato siya kalbangali nga kadi ka rare neck chop kabang isip na ko ni yaw ni win 5 am ni close ni rin pa na ring na sim so siya rare neck chop ngayo ita te nga sinyo ay kato baru kung mga batay nga susaro nila jong ba uku brio pala profesional ha India juni nga premyo bahkan cukup po dengan premyo brio bala ban championnya ka 0-0 10-0 ka win streak mayo premyo but kung ba fly ibang ala dia mood pagkajo kan ya katingam mo nila ada pio dia kajila ka long bite dari incident na mangimla ban even protect itu tang wa ban nang ningkong lagi kena menda di ban lach na kajing ing bang minta drop ka hai ko sila kana punya shalong dingi man dong man ikin tot kamdon siya kawi kajaka kandong siya man siyang iong ba pom nakra siya manlim na siya kim judan man lang along menta kung mga kwa man batay bawa along yung hiro dan bikila angat ka hiniging ban hindi sa apa makibikin lat na ka company kuman ka sport karon ako sport pala bala ka cricket na football na badminton na mo ngano sport di basnip kanila dapat involvement kanon ako sport lagi automatically lalat kina mabalay kung kwa siya ban bamandi kwa ban ya ti babiya ka ban siya pro kuat ke PUBG kan ngapa ha banong ko ka ha pala kali nga ka PUBG ru kadai ka balakta ha kay kina nga ibon na kala suwis kay jingim na jang habang siyang kanang masraj sila kay PUBG dak nang makinlat nga gito yele abad mi sa bar le ban le kay kanon no jingla kay nang ba kumara ya kamet ka baklan basit baklan ba pinlat lo ni kay ni comes ni bro kan fighter ira ya kalama jong seng akapur bira ya kalama jong seng ida hala HNYF hadian ngata mane po bengiwan siya batay baja pikeli gibriyo kay gajmut jong ta ka HNYF kay gajmut jong ani kalama ka bapuan ra baja biwang ka kani kalama kadai kalama jong kawai na ki NGO ko badon hapo jela me kalaya
Kaiga terikam kumno kata ka NGO. Bajar bila ada batai, maka HMIF kadai ka NGO kaba sakri na menta ka jaj pendrio, klaim kono ka jing yo, klaim kono ka jing mentoy, klaim kono ka jing pekat na menta yang lagi silat. Ila trei, ila sakri na menta ka jaj pendrio, ila kendu mau jam baik baik. Hak im ka jungi, namar ngitiap ya kaleng keluar ka bangi lakit na du sedang. Ya ka ai ka result ka banwan na kani ka kam ka bangi na simti wangi. Ndai gila long ki bakloy. Ban ya pun ya ke jing ki bakta sahi ya ka jab beliau bat baro oi. Hadiah nang ta ibadah di orang ba beliau ki keli ya ka modu jong sek. Jat beliau ngin kersiau lawai ban kersiau. Namar pi i hadini ki puar ki menta baka jat beliau ki jungi kala yo ya dam sar. Namar po ka jing be jong sebai rupa ka jing be politics iklan no ek kembali ke jungi. Idei ki jat bendria ki balai lut lalu ki puar men ndai men sua. But we stand, but we yang scam. Ha kata kanong rem ba ni don kam si syahi kata ka jing lai lut ke ban nadu men sua kumbang idei ben yo ndai ni la sa penkuman la sa penting pensmit daki jing penting ba harukom. Ndai wala kataru ka jat bendria hi ka sangat sulai kan yang rasong hakawai kebenta bak ngin kesiu hia kajat menteri boro kawai bak ngin kesiu ya kalawai namar kalawai kesong ni ikun semlaboro ya kapaten ke bansawan ngin hap ban pait mengi kumba pilih i men kini kipuat babuan ke cincak pen haria ya kajat menteri idai ka jat menteri nyau trap la idai kasih boy penar kuat ulengam idai nunu idai ju jat menteri jong kapri nyau trap Isu sarong idai tang yangi keseng dari kalong ru kaduksa dapta kun samla ki iya kini kisri ki bamuta ngai i babah dong mapi baru bisa ki kata ba kun samla jingi kelangop ki babun kiliang ila ba ong kelangop ki kum drugs kakiat khalai berki ki baide i ba jeb ilong kum kaduksa ilong kum model balai lam nanti na de i kaduksa ko bahan dapta jak mendri kasi jingi mar paling om ta ka sarkar ru ya ka bamentah mo long nyimla ban ben ni ka Isi kalau persang menkrear lagi jeng peti, di nasi ban ai kejiro ya kesorkar kau bajia beli impat lak ban yo. Mereka akan meskem maka sorkar kita kan film saya kini ki MMA fighters ndai tangi je ndai hapro ki distrik ila don ya kini ki no yelek ka jeng betbet. Kem ndai tang akan ke MMA fight isi hak bapun ki sports halala ki jeng kategori ba kidon ki atletik kidon ki boxing kidon ki kuede. Isi kalau kejing serang ba mencuang yang ada pori boy ngila yo ewi na klori pura bagi Allah balong kum ba Johnny ngane uba basim ba turu wadi kiwai ki ndai kai ke bang pa batong ki mut dang ngila kai ka sports ngidai bastang shwa nadu ke grassroots level ba katanya ke pa ki bang pa batong ba ngadang ngila persang ndang ngila kam he kamsan kumut kado ji kala ti nga ai misim pi ki kun samla mat kadi ka kubur am ta bobon balang wat duk jikramen nak jikim rei to long ki pada yayale na benta kathong long kum ka exercise dum ta kamet ni ka kalong ru jimun toy na benta kari ka jai pendreu bat kalong ru kan sak babatan kentang ni wai ham ni don mo na ki bebo sigi ki prepare secretary na po central body i ba steve dai kumu presiden juga is ba esting dai kumu presiden juga ribo jingi bakdu tinggi katla kat ai nakapor si kapor ndai tangi pi ba jeff mong bagi ai kita ke jing ai mensim dai kiwi ru dei ki para samla jingi adu kentai kenrang bat kiwi ki sports su misal ai mensim tikani kadi kalau menuksa wala ini i lempung ibarat ni ba jeff ni bok yang ipi bat impoi sebat seprang bat kinlo ro kum kanuksa babahan am ikun samla jingi barang ni sebat boleh sibun